temut dah kecakap job maki kadang unfair kecakap job ini fair, which is totally wrong. Piti balik kilek barabar jaintia bagi tinggi jaintia mangla ai ki yellow card and glass and selection. Inside the red cards don't have arja. Kublai shibun pi ki prok baju page berskap pi kene ke channel ke jonga. Prok matang ora shpang ke jengi keren ha ka bade bat kene ki bru jongka sarkar ki bade jongka NPP bat haba ki jukono bat jukon tho ya ka BPP. Te kumta perlong ngora shpi kene ka pang to ale ngini skap kene ke jengi keren shpang kene ka benta. Ini di ICM jongka jelang i ba ulong bru baduna ka jengmut ke jeng perkat. Don syu da kiwe pat kilenti ban yakran ka bede bar karoi ka par da mata kari bat ka berrekusi ke jongi bat jong ka jelahi bar kowe regula sulamit tang ban kedokti ya kata ka BP ka dai ka ai ngila ban bu jeng kelia kamat jong ki baro ka ai kata ka BPP ka bala sulamit tang ban kedokti ya kata ka BP lah hajan tia la hari kasi jeng so jonga ngam so ya hapsu bandang syu kedokti ya ka BPP kata ka BPP ka dai ka ai Henry hakajing perkat jonga bar hakajing mudu jonga ka BP ka daihi kata ka parti jong ka seng san pertai hi hapo ka jela te balai kita ki wei pat ki parti jong ka seng san pertai ka badai kum ka NPP kadang kwa ban wo daw si wo daw ka dokti si dokti BPP si BPP dah hajan tia dah hakasi si BPP si BPP kala ayu kata ka BPP ya pi kala ayu kata ka BPP ka seng ayu kata ka BPP kadai ka kerteng kadai ka seng jung blai ne kadai ka kerteng jung ka seng jung bro ta ba kadai kata ka BPP ka badang dai da bar seng da bro to balai pede kadai hadu pindating da la so ko mo flek ham ek lut ya barok kata ka BPP om don daw shu da kumwai tang ban sukono tang kata ka BPP ka ai pat ka NPP kadai ka surkar ka balai lam khmat mentah kadai ka parti ka ba lai lam khmat mentah dan rai ka ai pat ba kata ka NPP klalek na kum ta jong ki pajbah ka baidai bat ka roi kepar hapo ke jelahi berkawe atau kelala ban penulong kita kimat ke jing kular jongka haswa ke election bagi pajba kila jid ka atau kila pan urlong kini ki borok andre mata wad hak suka san ke bomdon syu abai dei bat kita ki election kita ki borok dang wo daw BPP si BPP ke kata kadai ke jing ting kadai ke jing khaput jong kini ne kadai ke kala ayu kata ke BPP yake la songnya la so kedang ban yu so setang kata ban kedokti bitang ya kata ke BPP in sapet ngin bisar mengi pajba ya kata ke BPP ne ke NPP kala ayu kita ke NPP kita ke BPP kila ayu ki pajba ken bisar haba phimle ki pajba kin klam ya phi hakawe kesengi ki pajba kin penher kerdan ya phi hakawe kesengi ya phiru ngai lang dang jit ki pajba de hakawe kesengi pajba hikin penher phi pajba hikin penke phi te wat nam sngo start wat no so don daw tang kata ka BPP kadaw kale sangi ki pajba amdon kami kita ki parti lada ka parti NPP kale iki kam ki babah ngej bagi pajba bro ki kersan haduk bakut jong ka jinglong tan man ka jong phi henre lada phi phim tre na kam ta ki pajba ngej ki pajba tang sidang por kin khlia ya ka suki ka jong phi kumjuru kata ke BPP kala ayu haba hadu menta kampar lai ya kata ke badai berkimat ki jura jong kari bar ke jai benreu harai kadang dai tang ka parti ke badang lung ke badang khi de boleh hidayah kedokti ya kata ke BPP kampar don kita kimat ne kita kidak kisin ki baki pajba ki habban kedokti ya karena ke BPP harai namar ba kampar don ki pajba kidang don kata ka jingsannya ada phigen ka sarkar ayu ba phingle na kam tajung ki pajba khnang baki pajba kinyo ka jingsania na phi watting ya kata ka BPP watting nama kam padai kata ka parti ka bala trekam harai kadang dai tang ka parti ka badang lung ka badang sedang te balai phenda daya kedokti hadu kene kene sngau le ran sngau ngiak so kedang so tang ban pejrum kwa syu tang kata ka jing keno kedokti ya kata ka BPP si ka BPP ki pajba kitip khamha ya ke baka parti kale baka taka sarkar katrai nagum tajung pajba tangkum ta kalau kumnifi man nak election kadang la ka ka procedure point number 1 and point number 2 ni respect ya mandate jongi pai ta jongi mul job NPP kamag bari ni lebo mut job ke VPP ki lebo
respect ya kemandin junta baik. That is point number 1. Ya kata angin leca election commission para kau. Election ranang tu para kaya pada mana lek mengkaman hikai election commission. Kemakhalia kalau sampai atlet dan tampa. Anda lagi beri kita yang tingin. Kalau ada yang kumpulan malah disperit lakukan kulmar. Hak election ni, terkum mengajui barok election ni pelada. Jodoh ni parti bahawa mana ada election ni election fair. Always ni respect yang mandate jom di baik-baik. Kau ada kata kami ni naik baik-baik kalau nang bertemu. Ke officer jom ni berok lanang mat conduct election, how to conduct. Ini kan betul betul. Simple ni orang semua bertanya diskusi ni kita hanya kamu di soal election. Kami tu respect yang mandate. Temukan kecakap jom ni ketika fair kecakap jom ni. Chani rula jangan dia lokal ni, macam kasih lo, nagi arkunda itu lagi sit, MP kita pro arkunda sit, nani arkunda sit, mentah kita usah kanyo tu lah, ada yang kaya lokal hiki, nak kata kalau kita tiap barang-barang kia, kecangkan rumah. Kendo ke parti berada angka power berada sarkar, there is a procedure to rule the government. You cannot do whatever you like. There is a law who guide how to rule the government.